Kuba ufite addiction y'ibintu byinshi, ese yaba ari ubusambanyi, ese yaba ari ibiyobyabwenge, ese yaba ari masturbation, ese yaba ari homosexuality, bya bindi byose nyine wagerageje kureka, kuko hari ahantu ugera nyine ugakora ibintu ukahita ugatisha ahaho kabisa mbaye imbwa. ibihe byiza, igitondo cyiza, ndagusuje bana natwe kuri Mwiki Official, gahunda y'amakuru yo n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bishingiye ku myidagaduro ndetse n'ubukungu, politike, ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutabera, tugenda tubicamo. Dufite inkuru rero hano ihinda umuriro ishyushye utaramenya wowe ko ihari. Ni inkuru ziyakoresha turi kunabanza nkucishe mu nkuru za hano mu gihugu cy'u Rwanda mbere kwinjiza neza mu nkuru noneho yo mu rwego mpuzamahanga cyangwa se ku rwego rwa Afurika. Bamwita Diomaye Faye ndetse na perezida nako nguyu Bassirou Diomaye Faye, perezida nyine, na minisitiri we Ousmane Sonko. Sorry nambivangavanze. Iyi nkuru ndayikubwira nyuma utaza gukora ikosa ryo kudropinga utumvisha ukuntu byagenze, ukuntu abasangirangendo baje kurangira havutsemo abagambanyi. Ndakubwira uko batangiye bahura, uko bagize gute, ndaza kubicamo. Reka umbwire ko umukobwa bita Emeline Ishanga ni mu myidagaduro, niko nakubwengewe nta guheza bita nkucangira hose. Emeline Ishanga uyu nguyu muramuzi mu minsi yashize ubwo yagaragaye yikoresha ibintu n'icupa rya Heineken, bikaza gutuma rwose ahashyirwa mu kigo cy'ingororamuco, hanyuma bikaza kurangira rero muri kigo cy'ingororamuco hamaze iminsi ahavuye hagaragara indi video arimo kubatizwa rwose yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, nk'ikimenyetso cy'impinduka mu buzima bwe bwari bwuzuye ibyaha byinshi cyangwa se no gushaka kwamamara ku buryo bushoboka n'ubudashoboka. Ari nayo mpamvu iryo cupa ryaje kugera hagati y'amaguru ye. Hanyuma rero uyu mukobwa yongeye agaragara none mu guhamya avuga ko rwose yahindutse, yahisemo kugana inzira igana mu ijuru. Araza kuturabura tumenye naho hitwa hiri. Hanyuma biza no kurangira rero avuze ukuntu yari umusinzi, ubusambanyi n'ibiki byose yabiretse, ahubwo yakurikiye inzira igana ijuru nk'uko tubibona muri ano mashusho mato cyane ku buhamya yatanze. Yego Emeline Ishanga rero ubwo inzira igana mu ijuru azarabure n'abandi bayiyoboke. Hanyuma rero tukomeza n'andi makuru, uwo bita Ujeko cyangwa se Rio Estate cyangwa no Marshal Ujeko, Marshal Ujeko cyangwa se Marshal Estate, Rio Estate, ibyo arimo gufungirwa birimo biranugwanugwa yuko hari abandi bantu bagenda bavugwa muri iyo nkuru. Mu minsi mike mushobora kuza kumva no bita Chita Magic nawe yamaze kwinjira muri dosiye bitewe nuko ashobora kuba harimo ubufatanyacyaha. Ni ukubera iki rero abagabo ngo bajyaga bakora amadiru bakashobora kwekana ko nk'inzu umuntu runaka yayiguze ariko atayiguze, Marshal rero akabiyakoresha Chita Magic bakamamaza kugira ngo kampani irusheho kugenda ikundwa. Nawe ukoreye inkuru ejo kubwira ko shikareti yishizemo uburyohe bacira hasi, byumvikane ko ibyo bintu atari bikoze mu gitondo, ahubwo ari ibintu yakoze igihe kirekire kuki bimenyekanye ejo cyangwa se n'ubundi. Biramutse bije mu bintu by'ufatanye cyangwa se ubufatanyacyaha, abanyamakuru babijyamo ni benshi cyane. Reka two kubijyamo cyane kubera yuko ubutabera n'urakomeza bubikurikirane. Perezida wa Senegal yirukanye Sonko wari minisitiri w'intebe yiwe, anasesa guverinoma yose. Inkuru dukesha igihe.com. Perezida wa Senegal hanyuma rero akaba yirukanye uwo bita Bassirou Diomaye, uyu nguyu ni perezida ahubwo. Perezida Bassirou Diomaye Faye yirukanye minisitiri w'intebe Ousmane Sonko, anasesa guverinoma. Ni icyemezo kije nyuma y'igihe aba bagabo babiri bari inshuti bari bamaze badacana uwaka. Nyuma yo nkusesengurira ndabanza ngusomera inkuru dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Sonko ufatwa nk'umunyapolitike ufite igikundiro mu gihugu cyane cyane mu rubyiruko, yari yashyigikiye Faye mu matora ya 2024 nyuma y'uko we ubwe abujijwe kwiyamamaza kubera ibyaha yarakurikiranyweho. Nyuma yo kwirukanwa n'inshuti ye, mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko iri joro aribwo ari buryame atuje, uko gutandukana kubaye
mu gihe Senegal ihanganye n'ibibazo by'ubukungu. Ikigega mpuzamahanga cy'imari AFMI cyangwa se IMF cyahagaritse inguzanyo ya miliyari 1.8 z'amadolari cyari gifitanye na Senegal. Ni inguzanyo ni amasezerano. Hanyuma rero ni nyuma y'uko hamenyekanye ko hari imyenda itaratangajwe uko bikwiye. Ibyo byatumye igipimo cy'amadeni igihugu gifite kigera ku kigero cy'132 by'umusaruro mbumbe wacyo. Nagiye nkwibutsa yuko igihugu cyarenze 75 kiba cyamaze kujya mu mutuku ku buryo hitemerewe guhabwa inguzanyo aho ariho hose. Abangaba rero barengejeho hafi 52. Birumva ko ni ukubera ko bari babanje guhisha iyo myenda yose. Faye yashakaga uko hashakwa umuti watuma igihugu kibona ayo mafaranga mu kuzahura ubukungu, ariko Sonko akamwitambika. Mbere y'uko Sonko yirukanwa kuwa gatanu, Minisitiri w'Imari Diba yari yabwiye inteko ishinga amategeko ko Senegal yiteze gusubukura ibiganiro na IMF mu cyumweru gitangira ku itariki 8 Kamena, kandi ko yizeye ko impande zombi zizaba zimaze kumvikana ku ngingo z'ingenzi bitarenze kuwa 30 Kamena. Diba yanaburiye ko amafaranga igihugu gitanga mu kugabanya ibiciro bya lisansi n'ibikomoka kuri peteroli ashobora kurenga ayarari yateganyijwe mu ngingo y'imari ya 2026. Ni inkuru ndende, ariko uko byagenda kose wihangane tuyisome, wihangane tuyicishemo amaso. Wowe udafite umwanya wo kujya gusoma ku nyamakuru twe tuba twakubereye. Yongeyeho ko Sonko yari yanze icyifuzo cyo kuzamura ibiciro bya lisansi. Sonko yari yararwanyije igitekerezo icyo ari cyo cyose cyo kuvugurura imiterere y'imyenda igihugu, bivuga ko igeze kuri 13 y'amadolari, kuri miliyari 13 z'amadolari. Ko bigaragara rero ku gitangazamakuru, aba bagabo rwose bari soma mbike. Reka rero musicire mu nkuru musesenguriraho gatoya. Uyu mugabo Diomaye Faye muramwibuka mu gihe cyo kwiyamamaza kiwe, nta muntu n'umwe mu gihugu wari umuzi nk'umuntu w'umunyapolitike, kuko bivugwa yuko uyu mugabo yari umudekarara abandi bashinzwe kudekarara imisoro y'igihugu cyangwa no kwishyura n'ibiki niba twabafata nk'aba agent b'irembo gutyo. Hafi aho ngaho yari umuntu utari umuntu uzwi mu gihugu cyane. Hanyuma rero ubwo bafungaga Ousmane Sonko bamushinze ibyaha birimo gufata ku ngufu n'ibindi nk'ibyo bya byaha bijya bihimbwa bitewe no kugira ngo umuntu yikize undi. Ni ibyaha uyu mugabo yari yahimbiwe na leta y'uwari uriho. Uyu mugabo wayoboraga Senegal urimo gushaka kuyobora umuryango w'abibumbye. Ntabwo yajyaga imbizi na Ousmane Sonko. Hanyuma rero bamushyiraho ibyaha bijyanye n'ibyo gufata ku ngufu n'ibiki byose, arafungwa. Igihugu rero gisigara nta mukandida gifite uzwi n'abaturage, kuko ishyaka ryari ku butegetsi wari perezida waryo icyo gihe yari amaze kurangiza manda zaryo, bivuga ko adashobora kongera kwiyamamaza. Ibyo byahise bigaragaza yuko rero kera kabaye uwaza wese akabasha gukomveka, kubera ko Ousmane Sonko yari amaze kujya muri gereza, byashobora guhita bimuha amahirwe. Ubu ngubu rero yese bonera hafi Diomaye Faye ahita atanga kandidatire, ariko mu kwiyamamaza akajya avuga ati, abwira abajene ati, uko mumbone nkaho ari njyewe Ousmane Sonko, kubera ko yari afunze rero bakavuga ati, ubwo nyine wowe ufite ideology ya Sonko turamutora nta kundi. Byarangiye rero bamutoye aba perezida. Akimara kuba perezida, mbere yo kurahira leta asohora Ousmane Sonko, ahita amugira na minisitiri w'intebe yiwe, bahita bahinduka abasangirangendo babiri ku butegetsi. Ifitina rero ntijya ryiburira muri mwene muntu. Ashobora kuba yaravuze ati, aka kagabo kabonye ubutegetsi katabumerita, ni njyewe yakoresheje izina ryanjye, n'ubundi ngo nshobora kumurwanya, bikaza kurangira bigenze neza. Nibyo rero yatangiye kugenda arwanya politike yiwe, birangiye nawe rero amushyize ku ruhande, aramufunga. Biragenda bite? Ntabwo twamenya uko biza kurangira. Icyo twakubwira ni kimwe gusa, kuri Miki Official turakurikirana amakuru yose uko agenda acaracara, turakubwira uko bigiye byifashe. Mugire ibihe byiza, muryoherwe na weekend. Ciao ciao.